Wengane zothembela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana kaZimdollar zimiphi njengoba ke eshovi abhlungu phana ke umshovi wenkane kwelona ke Igcokama Elisha stage phana ke emcimbini we-Mother of All Maskandi festival obusethekwini khona phana ke People's Park. Kanti nje wengane zothembela manga bangandithatha nje ngenibeke phana ke isithombeni ke Igcokama Elisha belisakhuluma phana ke empopweni khona phana ke stage kwase sekubonakala yena ke umabiyela ke eqonda ngqo phana ke kulona ke Igcokama Elisha wathi cha impela ke njengoba ke umshovi wenkane ke awuthi ke ngikushove bafuthi impela ke wabe sekusemshove ke ekanzima kabe ke ethatha wona ke umbhobho wathi mina ke angenziwa kanjalo futhi ke utshwala phela kungena ke emzini ke kungacheliwe bafuthi impela ke uZimdollar kube sesebiza ke elinye ke igama ke linofutsi bafuthi uma ngaba ke wona ke wabona ke umuntu kuphela ke edliwa ke izinja ke esekhuza phana ke ubumaye ezama ukuthi ke phela ke azinqande futhi bafuthi impela ke kubeke kanjalo ke laphana ke wathi wena ke impela ke uzosimoshela ke isikhathi futhi ke akakabi ke esakho ke lesi ongena ke ngaso wena usezophinda ke ungene bafuthi impela ke ibe njalo phana ke indaba phana ke khona bana ke emcimbini ke we-Mother of All Maskandi ke festival. Kodwa ke mina ngembuso sethi MTV ngithi nje ake ngiphume kanje wena ke nje kwakho uthi ke uhlale nathi khona uzothola ke zonke izindaba zishisa futhi ke zinjengoba ke zinjalo.